سلافورس تماشاوانان هجام بخیراتن سرسریم سرچاویم راحتن پروگراما و برنامه دما فتاره 14 روزه ما ام روزینه ایرو روزه 14 یانه 14 روزه ما بگم وکا آفه چونو هاتن مهم هوا 14 روزه دنه یعنی وان 15 روزه کمانه اما چوا بکار بینن اما چوا وان 15 روزه خود درباس بکن بگمان روزا 14 دوان روزاندا نیوه و مغفرته اما مسئله که مهم اما خبر بدن پیش روزین ما اما خبر بدن یعنی اما گنجا خبر بدن یعنی بیشتر گنج اما چی گنجا خبر بدن یا گنج پروبلم وانو شخصی هنه پروبلم وانو کو به جواکی راه هنه پروبلم وانو یه مالبات هنه پروبلم وانو یه اینترنت یه تلویزیون یه حوالا یه خوناخس کرنه بگمان هنه یعنی گلک پروبلم هنه کو ده بالخ بونه دا درتین هوله دوی وظیفه هری مهم و گرینگی سر دیو باوای بگمان یعنی او بار سر ملیوانه اما وان یکان خبر بدن یعنی پسکری که اون اما خبر بدن لی اما چاره وانجی اما آشکاره بکن میوانه که مش باتمانی هاته شفیک سویم هم لی کلینر هم جی نویسکاره سر وان مسئله جوان و حساسیتا پیش روش مجی خباتن گرینگ و هیجا که اما صحبتک و محبتک خوش لگل هفدو اما بکن طبی مبعثت جوانان کر شیرت دیا و یه باوا لسر مگنجا سر گنجا بگمان هنه دوی مرنه بجه کیجا گنج تکنجی کسی که خو گنج حس بکه بگمان تکوه وی کاتگوریه شیرت دیو باوا حقیقتا مهم و گرینگش سر اولادان لسر گنجان داکو مزم بون اوان شیرتا جی پیک بینن یک جوان اوکو او جی عبدالقادر گیلانیه عبدالقادر گیلانی هی 11-12 سالیه هی بچوکه طبعا بر جمدیا خویه مزن دبه روزی که زارو که گنجن یعنی بخمچکا اوکی دگره بخمچکا چله که دگره و خمچک فردا ها فردا وی پکاشت که خصا وقتی خود را باست که رو که درو رویک دنگک جه دیسا خمچکا اوکی وقت بیشن یا چله که دگره دنگک جدور و جراته بیشن مجبوطه وی مجبوطه متوسا نخلقان دنگک وساته گوتنک وساته نزانه او دنگش که درته دبر روجادنه دیسه همان دنگ جراته مجبوری تشتی مت نخلقان دیه مجبوری تشتی مت نخلقان دیه روجک درو سیرو و که چه دیا خورد جدای حال مثلا من اوه و جه ازی هرم لپی علم و عرفانی ازی بچم ایدیاوید وجه کره من طابعت تنه ازم تیو براکه تنه هم تنینه که تجاره از چاب کن ما دلی حسرتا دیجید شوته یعنی دلی ویجید شوته لیدن رکو عبدالقادر گیلانی لسر وی مجاره دا بریارا خدایه نکاره ما گویا گنج دواره دا سر بریارا خود سکنن دوی مروان بنیره دوی مروان بوینه بکا چی دویجن دیاوی شیرت لید که یک شیرت دویجه کره من وک وصیت دویجه دوی تو چه دبه بلا بوه دویت ورانکی و شیرت اندن جیجارات بیجه هشتی حب زیره وان هنه بیجن پره وان هنه دکه نیوی چل حب دده براکی وی چل حب جدیده وی لی جبرکو پچوکه هید 12-13 سالیه راتکه جلیوی دا وی داره قلشینه وی وقت بریکه جیرا چید که هندر دا و پره وی جدید خواه داره و ددرو برای کسک نبینه قنه کس ندزه پچوکه برای خود ده بغدای کروانک ده برای خود ده بغدای کروان دچه نزدیک بغدای ده و اینگ عشقیا و فلان بیوان هنه عشقیا ده و در دولا وان دگره و کروان و فلان هر کس بیاد که و چی تشتن بدگر و تشتن بقیمت هبه وان جوان دستینن اتنبر عبدالقادر گله بچو که یعنی زارو که عشقیا این ویدر که جرات بجه تشتک پیب ترا گلو گوتنا دیاوی تبیراوی دویورانه که بيجا بالي بمرات شلحب زير هنا دكانه وضرباست بقى او يكيد نتي جيت برسه شبت راه هاد بيجا والله بمرات شلحب زير هي كيتي وصاد بيجا افينا رات كان عبد القادر جيلاني دبن با سروكي وكي سروكي عشقيه يعني يقعد بيجا حل مساله في زاروكي ما تخابين افينا عقلي خو وين داك كيف بيجا جام جرات بيجا برام راه
سروكي عشقية جيت برسه دبيجا شب ترى هي كلو تشكي بدقر قيمة هي برات ترى هي دبيجا تشل حب زير بمرة هي زيت كرده هي بيجا وديام خستيه في دركي فتكن تشل حب زير ترى سروكي عشقية يعني حيرت تبينه بيجا تك سكي خوان دناس كرني زارو كيكا بيجا افشيه شما تبصاقو بيجا ديام شيرتك المكريه قودي تشد بابلا بفا دبيت فرانك عشقية الحالي خود نيره لوي زارو كيف تشوچك دنيره حالي خود نيره از چه حالي دا ما قال وينا بنيره لو دري توبه خودك دفش عشقياتي برده مرو نزانه کا گوتنه که مرو نزانه لفو تفگره که بلکه یکی وین سر ریا حقی بگمان عبدالقادر گیلانی جی بسایا دیا خو بشیرت دیا خو بگمان ریو ریوچونا جیان بگمان دسپیکا بگو حیاتا ویا دسپیکه اینو مباسا بگمان گنجام بکن اینو مباسا گرینگی دیو باوال سر گنجام بکن کرم کن و مخیراتن دیسا سر سرا و سر شالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فرد حي قيوم حكم عدل قدوس او خدای ذوالجلال دایما عن حلال او خدای ذوالجلال دایما عن حلال بکن شکر و طاعت دوان روژ پردلال 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 بکن شکر و طاعت وان روژن پردلال به گمان وان روژان حقیقتا دلالن جبر کو ساله جاره کی دا مه کی دا ته همبر مروا ام گشتنه 14 روژن و مها پیروز بمبارک بخیر و برکت به گمان جا هر روز زانه کو ام مجاره کی ام الفدر دا اخفن حتی کو جمه هبه ام يعني حتى كل سرمجي هبه از مجاره کو نه پسکریک به نه او سر مجار دوی مرف خبر بده جبر کو او هجای خبردانه به از ویناکم مجار به گمان ام سرجی خبر نادن لیرو ام گنجی ما خبر بدن پسکریکن گنجی ما خبر بدن طبی پسکریک تر ام خبر نه ام چاره و تفسیه انجام بکن طبی و روناهیا اسلامیت دا که چه چاره و وقت بجن çözüm هنه ام وان یکان جی به گمان ام خبر بده با اوه ین پوزیتیف جی الودره ام هم مسئله گنجان حتی کش دسته مهبه حتی دما فتاره شرنا خیلی الودره خبر بده ایرو میوانه که مش باتمانه هاته او بخواه هم لیکولینره هم ده وقت بجن ستکاین ین ترکیه دا کو ین آلیکاریه دا گل خدمت کو خبات کمازند که همچنین نویسکاره لسر و مسئله گنجان پسکریک وانجی هم کنفرانسان هم آخافتنان هم جنویسن وی گله که هنه ایرو شفیق سویم میوانه من هجایم بخیراتی دشتر از زیبا احمد خودنده سری چاوت نیشین رمضان و توا پیروز کم یا تماشاوانه ما دوسته ما برای ما حواله ما چل دروای ترکیه چل نو ترکیه استوا پیروز کم رمضان خود خیره و خوب چه واده چه رمضان هجای من دناف کار و خباتان ده یعنی چه واده چه ای سال جبر کو هنکایه براستی خوش چه بشری بطمان جوسه بله بطمان جه هنکایه بله هنکایه حقیقتا جی ام فرق کن کو خوشه فقط باوری ama Müslüman olarak em baverin koktu iman hebe tizameti emri Xuda da gerek jumaratına be. Bele. Yani velev zameti hebe ji gerek em yani qanaata fikre ki usab bin الحوله ku Rabbime usaj metxaza usaj marab khire. Bele. Yani ve de usab gerek baver bin. Roje tangaye ji hebben sıkıntı ji hebben zorbun xoşi u نخوشی جی هبه حیات و ساعت بیم حیات و صبح وربکن در رمضان باوریا مپیاوه کود گرمه و سرمایه و دهنکایی دجی جمارا مطلقا تربیه که و محققا تقارشی ربی مدد تقارشی حیات ده تقارشی انسانیت بشریت ده مطلقا وکا جمارا امی به تربیه و تعلیمه که یعنی دینه ما جی تمل حساسیتی و جی امصاد بینه ساعت خوش هجه متابی دمکم مگوم بحثا گنجا بکن یا راست دوی کو مرف دوی سردمه دا مرف گنجاجی فهم بکه یعنی حتی 100 سال بیستمین مرف مسئله درنته یعنی مالبات هبو دردور هبو مکتب هبو لید 100 سال بیستان و وروه تکنولوژی که تناوا جیانا مال او تکنولوژی وصا بلس که تناوا حیاتا مکو هیچ دناوا ترکیه دا و دناوا هنک وقت بجی آوروپای ولاتین آوروپای دا
ساز وەک بێژن هەنێک تiştên حقوقی pêşgirtina hinek tiştên internetê û yên medyayê hê jî ew kêmasiya yasayê me hene bêguman. Ji ber ku pir bilez kete heyata me, pir bilez bikeve heyata me tiştekî insanên ku şexsiyet û wek bêjin kişîlika wan em bêjin hê tam rûneniş dibe zêdetir wan tesîr dike. Baxusûs jî li gencê me yani gencê me di emirekî wisa em bêjin 11 û 24 25 da li şexsiyete kesayetek xwe digerin dixwazin xwe fehm bikin û di wê fehmkirinê wê xwenaskirinê de jî internet û tiştên nebaş û tiştên yanlış û qedexe û em bêjin dikevin heyata wan wê çaxê jî bunalmak çê dibe wê çaxê jî gencê me biriyan nebaş diçe. Muamela wan jî bêguman nebaş dibe. Îca hêjeyê min em pêşî em piskirêka xwe em aşkere bikin. Çine piskirêkê me. Dur em ê ser çareyên wan em ê xeber bidin. Bi dîtina te çawa ye yani min hinek xwandim Wezareta Perwerdeyê dibêje ku emrê genca 11-24 e. Ev emrê genca divê serdemê da tê xwarê yan bilind dibe. Tu çawa dibînî vê yekê? Yani bi iznate er îro dibe em mesela civana em baş nasip bikin. Yani vîşkirê dixwazim ser vê pisekirin piştre me werin. Ve ser vê mesela ku te pirsî yani îro dibe em mesela xortê xwe ciwanê xwe delal tarîf bikin ku ji me re çi îfade dikin. Ji me re maniya çi ye ciwanî. Tê ku em vê delal heqetan di zihna xwe de di mejiyê xwe de di heyata xwe de em piçêk bînin û em vê net fehm bikin hêngê keysa me xweştir be. Gerek em wisa ji bîr nekin ku îro ciwanî weke qedereke ji me re yan ji pêşeroja me re weke qedereke me. Aslında ciwanê me îro ji me re yan cennetê me ne yan cehennemê me ne. Çünkü divir de em dirin ku ciwaniyê de heqetan ev yani hissiyatê ku heqetan pêlê hissiyatê derîdorê wa heqetan ku çawa şeklekî distî çawa şexsiyet û kişîlikekê distî ev tev divê dönemê de yani ê derîdorê wa insanê çawa bin kîmlika wî nasnamayî ji ber wê yekê îro mesela em li fikrê weke Hezretî Ömer wa jî dirênin ku tişnî xweş gotine ew insanê ku yani heqetan xortê xwe ciwanê xwe têkiliya wa bi qutsalê wa re tiştê wa hêjayê re girê nedin ê pêşeroja wa tarî be yani ê hezîmetek hebe. Yani vîna dîrok nisa nîşanê merva dide? Belê. Yani îro em gerek ve baş zamin ki îro otê ku em ciwanê xwe delal nas bikin em zamin ku ji me re çi îfade dikin. Qîmetî herbiyesiya wa ji me re çi ye? Heyatê de çi cî dikirin? Em li wê gorê em libta xwe kuş bikin fiqekê nûjen ji xwe re derxin hingê em ê çêtir muwafaq bin. Ji ber wê yekê ez bawerim ku îro mesela em birê noxtê ev xortê me ku qedera me ne madem em bê qedera me ne gerek li wê gorê em heqetan mesuliyeta xwe zanibin. Xwê Teala sûretê ra de tiştekî xweş bêje yasayekê ji me re tîne. Dibêt civankek ku heqetan qewmek toplumek heta ku distê xwe xwe rast neke xwe degiş neke em çûna wa gidîşata wa em tijar degiş nakin. Yani îro aslında ev ciwanê me xortê me libta me ya me bi xwe jî ya wa jî distê me de. Tê ku Xwê Teala vî imkanê ku dane me nîmetê ku dane me zîhna me tecrüba me têkiliya me nav insana tecrüba me ciyanê de xwê ku em va delal biçêk bicî bînin em bawerin ku Xwê Teala jî pêşiya me veke. Çiqa em keftelaftekê bikin, çiqa em kedekê bikin, em xîretekê bikin, em aqubetekê çêkin, Xwê Teala jî Rabbê me jî hewqasî alîkariyê ji me re bike. Ji ber wê yekê yani Hezretî Alî heqetan görüşeke xweş dibêje. Dibe ku îro têkiliya xortara delal bizanebûn çê nebe mesela dê û bav delal vê têkiliyê tesîs nekin pêşerojê me de çiqa hereyê sıkıntiyek çêbe. Tê em birênin îro piskirêkek heye divê meselê de. Weke mesela îfade ku te îfade delal îfade kir îro ev aracê teknolojîk derketin heqetan keysa me nexweşkirine. Îro ev salê me ev dema me ne yani ne 30 sal berê. Dibe em vê heqeta xwe delal bînin em li wê gorê têkiliya xwe va xortê xwe re va ciyanê xwe re delal çêkin. Hocam mesela divê ewkê de yani divê dîtina te û ya piskirêkê em bêjin medya ya jî piskirêkên ciwanan da tiştê ku min dîtiye ez dibêjim barê giran ser dayîk û bava ye. Dayîk û bava belê. Yani ez fikirîm îro mi got acaba em ser gencar çekin ser dayîk û bavan çekin ji ber ku mekteba yekemîn aslında malbat e. Yani ku gencek ciwanek zarokek di malbateka baş û maqûl da bi fehmkirinê da heke ew zarok bive genc û xort
او بله. پیش روجا ویج رونی به یعنی پیش روجا رونی ته چه معنی یعنی او نکه و او دی باv دبجنه ریا نباش او نکه بله. وان ریا yani dvirda zam tu çavad bini gelo yani rola dev bav mühim gringe nasıl tabii yani vegat ben ve tüccar jbir nekin mesela perverde ya zaruka ya khorta ya juana de en ya ku asil yani şahsiyet avada de boka nasname ki boka şahsiyetu kimlik ki yani tekiliyat dev ve lapta dev yani em dva alime bere de jid amdarenin yani mesela Henry Wante alime ki garbiyat ve de sekna de btenet malbate de o ka mektebe ki او گرمیا دی او رحیوی او حقیقتا او خیرتاوی او شواطاوی او مرحمتاوی جبروی که مثلا سعی نورسی رحمه خدای لبه دبی مش 80,000 انسان درستان لبلی او نصیحت دیامن دیوبابی من کل متکرن تشتی و کوا تاثیر لم نکر مثلا پیامی صفا yani تشتکی هات بیرامن دبی روزه که از شهر بونج المجا صبح مرهند کو دیامن دبر شباکی قرآن کا مصون فکریه وخدلال نخمانديه والبرونايه هي قرانك يدخونه دبي اف لبطاوي او خناوي قراني او الشكل والشمالاوي دبي جمره بو كمكتبكي ايروختيكو مالباتك مسلماني مؤمن في شكلي حقيقه غرفا خو بينجي اف ديرما اف قدسالما اف تشتمي هجاي كم صحبتي خدد مالا خدد مالباتا خدد ام بينا خبردان ام بينا زمان ام دلال صحبتي خود و دلال زاروکی خود و تکلیه بکن یعنی خودی کم مرف دریه مالک وکر که حسین خودی ما او دری وکر ام کتنا ناوی هندوری گرک ام زامن کو مالبات کم مسلمانه برسم خو بخبردان خو بموزیکا ناو ماله شنوهاتنا میوانا yani ev mal gerek değer kejmara ifade bke teşmil bke jberwe ki iro yani malbat ne tiştekiyint ke iro alime mazın insane salihe mazın mümini hejat tebji amdırın kuj malbatê mazın derketne iro hebuna pirtûka xwecî kitêba xwecî di malê de iro dibewke kimlikekê yani xortara ciwana re ama xwetê ku em mesela aile em ê beweke liberal zarokê xwe birêne xorta birêne bêwla em ê wa rehet berdin em ê wa serbest berdin çi dikin bira bikin em adis nekin em ser wa ve neçin yani daima zarokê xwe têxine merkezê yani têxine merkeza têkiliyê ev tiştekî şaş e İslam dinime de her tiştide ifrat ve tefrite mühim dibine. Yani ne dev gerek o tekne merkeza ve perverdehiye ku em bejun ola zede em otoriter bin. Em zede o kema her tişto kema ne o ke kesi. Adeta amana ke şkhara o ke figüre ki piçu kabul bikin. Evji şaşa xalate tişteki xatara. U yadın ji ku em qadan zede mesela em zaruki xo txine merkezi o em karşı vay tişteki namen çitkin birapkin. جمارة قط وكهذا أبجي تشتكي شاشة. قالك أم دفرد دنجة كيبين. دنجة حكمته. hocam denge mesela dedi her şahsek ya her cuvanek şahsiyetek aviye hay. بله. Tabiatek aviye hay. Yani deruniyavi cüdaye, rabun urunuşannavi cüdaye, te gotunek jerat biji tesir al servi. Yani her yeke kesek lgor xwe şahsiyetek u cüdaye ayrıye yani. بله. Yani medkarabece ki özel ve taybeteş. بله. Teveye ki gote denge. بله. Denge de merf çağ çeke ve denge da. Yani denge ya Kur'an'ı. بله. Yani İslamiyet'e denge ya amacın pozitif bilimi. Dengame yani mihangame gerek vahiy be yani. İro gerek em ve cesaretle bejin. Vahiy Xwedê madem em ve Xwedê Rabbul Alemîne Xwedê her tiştiye her tiş terbiye kiriye her du dünya her du alem insaniyet beşeriyet gerek baveriye ke mevsab ve hebe imane ke mevsa Xwedê Teala esas usulê kaide sabite jmara mihang bin. İro ku em birên ola gori qenata min ev îro insanê modern ke kesê hakikaten em dirên ku zêde ji xwe razî ye. Yani ew xweperestiya ku sab serê xwe tenê ez her tiştî zanim ez her xwe emînim ev ji xwe metxe xetanî mezin yani. Gerek em teslîmî wehya Xwedê bibin. Xwedê Teala çawa bêje em ê wisa bikin. Te çi mane wehya Xwedê mere xwe teslîm yani divir de dirhêtina zarûka de gerek em birên ku Xwedê Teala wa emanet daime. Ev emanetin jmara. Ev emanetin aynı zamanda sermayekin jmara. Gerek em haj ve sermaye xwe ve emanetê xwe bin. Çoğu Xwedê Teala me ku zanimın razî be dönema sahabiya da insanê salih de insanê ku qasdê Xwedê bûn pêxembera de ew libtawa çoğu bû em jî mewsab vê îşî fikir. Em ê bêwla li gorî qenata min nefsa min îştihada min li gorî bav û kalê min hadî ez ê habkim
ev keyfiyet jmara ne makule Bele. jberwe ki edbejim yani وقتيكو ما اف ölçü امجي اوجي ام حسابك يبينن امجي اوجي ام مطلقه مسؤوليتك ما هبه بله. يعني دفرده از في تشتي مهم دبينم بلا تماشاوانه مجي في يعني حقيقه الباخذ قناعتكم جرينج ببينن يعني اف تشتكي بالكش جمره يعني مسؤوليت تشتكي زعب önemli يجده وبابره خويت على فيجمت خوازه مثل حديث پیغمبر عليه السلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده يا درباسمه حديث ام تبينا بجند به وقته وخرابيه دي كو امكانه وقوته وجوجه وهبه دستي خو راس بكن بله. تو امكانه وقوته وتنبه بزماني خو قوته وتنبه يعني نخشا جدلي خوش نخش من بله. اما وذلك اضعف الايمان پیغمبر عليه السلام بافجي زعيبونا ايمانه بله. دفرده افج مره مهمه ام شي فهمتكن پیغمبر عليه السلام مسؤوليه و ايمان بهره تكليه كريه بله. يعني اف مزعيبونا ايمانك وتشتي خطا ام دبينن جرك سر جوانا سر تشنيدن وتيكو ادفرده ام tam göreva xonekin ev mesuliyet vakit tekliye bir iman yarat tişteki zamime. Jberwe ki yani mesuliyeta dev bav gerek daima o ka alime ki meşhur Taqiyuddin el-Rabhani Taqiyuddin el-Nabhani de vaka askere ki nöbetdar gerek çave dev bav vekili bin. Bele. Karşı her tişti de. Saat Karşı baş. tişti qreji de va sistemi qreji kuzaruke mahkatan qorteme juanime hakikate juhiye dürtkin gerek dev bav daima şiar bin و şarize bin. بله. هجم ام صحبت خود دوام کن. ام هنک وسا هنک الهیه کو او لاویجه که ام گوداری بکن. کوما مو گروپ موا ایرو روجا مو داویه مهودرا نفسا. چخازو چو نفسا. ها زود چه افج عمره مچو اوان روجه کو چون ج عمره مچو بگمان. انشالله و استفاده کی جوی جدیده مجوزا استفاده کر. خودش و راضی به انشالله. مالا واوا. دکا کرم کنز بین. Rasul
خلقية ربي عالم تحبسكي يشكناه هالشرع يا محمد رسول الله مبدأ باوره خالقي حق الشمس بول إنس جنات دره تم صلاة تم سلام مذهب حتى أبد خاتم نبي رسولا ونين كسبي تره تم صلاة تم سلام مذهب حتى أبد خاتم نبي رسولا ونين كسبي تره تماشاوان نجا دوینا بردا من نها مساجی وجه از دنیرم لسریا فیسبوکی و توییتره منتخارم مساجی خوب بشینن دم افطاره فیسبوک همه و یا توییتر جی دم چیزگی ابنی افطاره کلمه و مالا و آواد دن خوش ساعتا و خوش به ایجا از مساجی وجه بخوین مساجی وجه تنه بردسته من گوتنه که هجه من تی گوتن کو تچی دینی تی ویراکی یعنی تل عرض تپامبو دینی تپامبو بشنی تگلگل باوجی تگلگل بشنی دفردا گرینگی او مسئله مهم باره مهم جمر زانه کل سر دیو باوه سر مالباته بگو ما خصوصی هجه من دناو و پسکریکا دا تشتی کو مدیتیه پسکریکا گنجا دا پسکریکا که کروی هیه کرسل هیه کرسل چا یعنی از وینا وک امپریالیزم کا کروی از دبینم جبر کو گنج مدوه سردم خویا گنجیتی دا کو شخصیت وقت بجن امجن کشیلکا خود کردن و هنگه دا اوه امپریالیزم یا کروی هدف آواندهی بگمان جوان منه گنج منه جبر کو وقت بجن او کی وانتنه مرتلا وانتنه قالقانی وانتنه کودین برخواه جبر شخصیت هناتی آوا کرنه از دبیرم دو تکنولوژی داشتی بگمان هجامش برکو اروپا تکنولوژی زیاتر لوه در پیشکت و کته هاتا ولات مجین ها امجی تکنولوژی اروپایی بگمان هم تخابتینه ده خورد مدا ده وقت بجن کرکه مدا جبرکو حذافی تشتا دی اینترنت دا دی مدیا جواکی دا تطمین دبن فکر زواجی جی چنابه لقیزام دنرن زافی تشتا د مدیا جواکی دا یا جی دی اینترنت دا دبینن و چاقه فکر ولداندنا زاروکا و دایی که جی بوانا بجی نابه ام بیجن اف جی پسکرکا که مازن در تخا هوله که هیدی دی نفوسامه جی هندک دبه چخام دبینی که نفوسامه جی مالبات جی هف ده پالشن اف پالشاندن مالبات از اشتا پرسمه جی من یعنی مالبات که ده پالشن مالبات که دیو باف جی هفت قطن سر زاروکا چه تاثیر دکه؟ یعنی سر شخصیت و کسایت آوان. یعنی سر مالبات وقتیم سکنن دبیم وجبیر نکن که ایرو راحتی و خوشی و سعادت نه صادقه مازمه حقیقتا پیش بچونا مادیه تکنولوژیک تشتی حقیقتا هی دنیاه. یعنی که ممین حقیقتا که ممین باوریام گرگ ویشکلی بکوم زانبن ایرو چقدر تشتی هنه که جایج ماره هنه معرفت و خوشی و حظ و سرهر تشتیده. مثلا مالبات جو که وی ایرو تی کو ام نیلن ام مالبات ها پلش شجب حقیقتا زاروکی ماها تلف نبن ایرو دبن اتکاوا آراجود گرجه تکنولوژیک ده نمینن gerek em malbat delal tesis bikin. Ev jî vî şeklê em bawerin. Yani gerek em zarokê xwe, xortê xwe, ciwanê xwe nek ne mehkûm ji va malzemare. Ez bawerim ku aileyeke malbateke Müslümanî esîl, şarezeyî bawermendî di riya xwe de ser esas û usulê dînê xwe de ku heqîqeten bi îxlas xebatekê bike, Xwe Teala ev qudret û güc daime ku em ê karibin va zarokê xwe kontroleke deyne ser va. Yani îro em ê bêjin ev mesela malzema teknolojî weke televizyona, internet gerek em zarokê xwe qarşî vade ê min baweriyam ew e ku em wan nav jiyanê de em wan mezin bikin, nav hayatê de têkiliya dostê ware, mervê ware, pismamê ware, çûna taziya, çûna feqîra ya sêwiya ya insanê ketî di nav jiyanê de bi urf û adet, bi zanebûn û bi şarezebûn em wan xweyî bikin. Ev aslında hazzeke xweş e yani. Tiştekî xweş em karin bidinەوە. Ji ber wê yekê îro gerek em nebine sebebê neyne wî şeklî ku heta ku malbat ji peşkile û zarok tenê mîn û heqeten zewacê wa hinek sornê din ji me re derxin. Yani tê ku me
ev weriz serê weriz berda em ê bêjin Belê. gotê me ev sıkıntıyı vekir berê vê problemê vê pirsgirêkê vekir em nikarin bidin ev Belê. ji ber wê ki ez divê bawerê de me yani hakikaten têkiliya nav insana jî mühim e îro em ê bê em serê xwe yani xwe em dibêjin bireysel yani xweperestiyek ew sab tenê serê xwe em ê vê jiyanê dewam bikin berdewam bikin ew nemimkin e mutlaka em muhtac bi insana Belê. ihtiyacam bi insana ku em rabin û rûnişname bi hevre hebe gumû gazê me bi hevre hebin em derdekî xweş hevre bêjin şewatek be teselliyek be em di roja sıkıntı û zorê de em pişta xwe bidin ev yani vî şekilî gerek em aîla xwe wisa mezbût hakikaten şiklekî bidinê ku em neyên ji xwe aîlê me dibin etkiya teknolojiyê va zewacê bêkeys bin Ama- îro zarokê me Belê. ku li gorî örf û adeta li gorî örf û adet û li gorî şîretê mezinê xwe delal bicîk bînin ez bawerim ku ev zewacê ku isabetsiz çênabin yani îro çiqa em wajibin kontrola me dertên hewqa zewacê isabetsiz çêdin Tabii mesela hocam te bahsa wek bêjin zewacê îsabetsiz kir ji ber ku ev ji bin bê kontroliya dêw bava dertê. belê Yani me vê teşhîsê pir baş em lê Belê, datîne belê. ez bawerim dêw bav ji vê yekê pir baş dizanim. Belê. Lê di vir de tiştê ku ez dibînim dêw bav teşhîsekî li ser pirsgirêkên genca de înanin. Çima Belê. ji ber ku dayîk û bavê me ya ji em bêjin ebeveyn ya ji em bêjin dêw bav dêw bav belê divê serdemê da bi genca re najîn. belê Yani genç dikeve siteyên wisa malperên wisa di nav teknolojiye û heyateka wisa de ye ku haya malbat ji xwe ji vê jiyanê tune ye yani. belê Yani kotê ku gote lîstikeka bilgisayara ku divê dêw bav zanibe ev lîstik çi ye? belê Mana wisa ye? aynı wisa Yani xweşûştina ji heyata nûjen jî berpirsyariya dêw bava ye bê ku me divê xwe ser wê pirsgirêkê û ser wê meselê bigirin. Di çawa dibînî hêjeyê min pirsgirêka herî mezin dîtina şexsiyetê el ser ciwana yani şexsiyeta xwe digerin yan dibêjin em ê kîja meslek ez ê kîja meslek ew kim dêw bav zor didin wê meslekê ew jî dibin îsyankar. Di çawa dibînî ya pirsgirêka mezin çi ye di genca da? yani divir de bizanebûn bi rastî gerek dêw bav di heqê terbiya zaroka de malumateke wê aslî hebe yani madem ev zarok ev xort ev ciwan emanetî me ne xwetana me û ayine dinyayê gerek em zamin ku ev va insana va emanetî xwetala vê sermaya mezin ku em xweyîr wa derên bizanebûneke şiyarbûneke baş yani îro em bêwela em weke em tewekkulî hereket bikin ev ticar me muwafaq nake Ne mümkün. bizanebûn çünkü îro zêde mesela dijwarê li der û dorê zarokê me xortê me zêde bûne yani berê em çûne ber piyê günah îro günah têne ber piyê me yani tiqekê günah îro li ber me ne yani Belê. dibe em hay ji vê xeterê hebin û em li wê gorî va zaroka binexweyî divê de yani bizanebûn gerek em mesela hakikaten hinek hassasiyetê wa hürmetekê bigirin jê re yani bi her tiştî em bêjin Yani ê genca nasıl hassasiyetên genca? yani îro gencê me îro xortê me îro yani ciwanê me îro zêde ji xwe razî ne gerek em hay ji vê ji xwe razîbûna wa hebin Hocam evena Ama ne talûkê herbîne? evena talûkê xwaratîne Belê. yan evena em teşhîsekî li vê dikin. em teşhîsek elbetkin yani ev kısmen jî tehlikeyekê ji xweratîne yani ew ji xwe razîbûna zêde hakikaten sıkıntıyekê jî deme yani çünkü nefsçûkayî daima imkaneke tu ev nefsçûkayî nava xorta nava genca rabû keysa me nexweş dibe yani li me hew guhdarî dikin fakat dibe em şaştiyan nekin ke kesên yani mesela insanê me ez geleka dibînim zêde bi nesîhata wa dixaniqînin nesîhata tenê çê nabe yani Nasihat Ev ew genç- kesê hatta saat ve hatta emri yazda be yani. Belê pêşî Piştî yazda indi Pêşî nasihat em zor. va genca em va civana nas bikin. Bêka zaafê wa çi ne, kêmasiyê wa çi ne, hêviyê wa ji me çi ne, xewnê wa çi ne, heyalê wa çi ne, çi ji me hêvî dikin. Çiqa em va dela nas bikin, em ê li wê gorê çareseriyekê bînin. Yani heta em derdê wa nebînin, em naz nekin, em dermanê wa nizanin teşhîs bikin. Ji ber vê yekê dibe em daîma mesela malbata xwe xurt bigirin. Gerek em malbatê nav malê wisa bi wa şîrîn û xweş bikin ku zarok gerek ne çav derbe. Hakikaten daima zêde yani aidiyeteke wî ji mala wî re hebe. Yani li gorî xebatê ku sehayê de kirine gerek hinek insanê zane xortê 16 salî en zêde balî mala xwe yani ama gerek mal jî têr û tije be. Bi lipta dêw bav, bi malzema, bi têkiliyê, bi çûnohatna mêvana. Îro mesela em zarokê xwe zêde xortê xwe ciwanê xwe em sterîl wa mezin dikin. Hay ji mêvana tinin mesela diyê wa
delal hakikaten hini rabunu ruşna mevana ve kede ve emeke ve xabate ve bedeli nabin. Ev zaruk iro mevana delal nabin. Urfu adet rabunu ruşna mazına şirete ve hin nabin. Ev jberve ki gerek ev kontrol hebe mesela. En kemasya mazını dev bava iro gerek heviya vaş tıs saziya vaş tıkesa hakkı terbiya zaruk u khorte vade gerek heviya vaş kesitine be ev mesela mine ev derde mine ev xiret amine gerek ez ve halbkim iro zaruki kham teslimi bedestan atkin mektep atkin begelo mesela çıka ev zaruk dibin kontrola insanı sağladın hep kira radbunu rudnin tekiliya vab kira havale va kine وتيج بدستان خودر تيج مكتبي خودر تين أبزاروك حتى تينا مالي دش أشماده درباس من أبزاروك زمانك وخبردن شخام دي خطا متكشي بقالوا أف خبردانا و مينا وقت دعاءك أنجي سينيالني خراب دنا مرف يعني زمان جي مهم يعني مثلا شكون فيتشز برسينا قلت يا أي إنسان شارزة بكابتك وقومك جواكك خرابو toplumك بتا أمي شو دست başbuna ku emeva ber başbune vebin debeş zaman pekevin. Tek kelime u kavrama em vazarukare em kutsale va ve tişeva hejay ve em tekliye ke girebidin ya zamanı va bevke dua ke jware. Ama iro em hakikaten em zede rahavetek marahe mesela balçuna dünya ve em zam mühim nabinin. Halbuki ev yani dünyevileşmem jerdejim yani balçuna ehli buna dünyayı o ke eme kurme ki hakikaten tekeve bedene ki ويهورك تخو أم ندوي فرق إذا hocam mesela dve o kadar yani dünyevileşme tegoya yani malume genç bağıya maddiyat zedetir jberko şahsiyet başvuran işte yaras embejel şahsiyet خود gar بله nasıl yani kesik ko vak şahsiyet rev ve çuneki jinişan bede beguman dev bave بله genç lidiya خود nere embejel kurkel bave خود nere ya bave vi şevak diçe iş evare te razı te çe kahve be bu hanıma xora dıxaydı ya jam yani klasik embejin baven yen Kevin klasik baven Kevin de mebestamen ewe yani şirettayin u perverde ayde dayke bu jiberku bav karubarên yên malbatê da dixebitî û zêdetir jî bar dikete ser dayîkê. Modela xwe dinêre, modela pêşî bave dibêje heyra ez bivim wek bavê xwe ama ez xwe bikujim. Ji ber ku modelên dinê dibîne di hevalên bavê xwe da dibîne. Modelên bavê baş ne baş lê jêra tehmeka xweş jêra tê me goya dunyevîleşme. Ya rast şexsiyetekî digare û modelekî digare. Divir da nîşandayîna modelan çawa yani dev bavek em bêjin anan ha dev bavê kul me sêr dikin. Merv çawa modela nîşaneyê wan bide kîja modelin baş. Hakikaten ev Suriyeke mühim e. Ez Batman el Mehalla 19 Mayıs'e çüme mektebeke min seminer da pireka yani dev bava veliye zaruka. Yani hakikaten sahneni gelek balkeş meditin ku yani ev mesele soruneke mazine. Gelek değil vur giriyan. Yani be ev zaruk be khoyne. Tev yani hakikaten ketner ya xarab. Bavê wa sawaqê inşaatê çaqavê. Yani otoriteye ki ser xunabine. Ya evvel gerek bav ticar kemasiye nexe düzen amali. Teku bav zede jmal dur be. İşi çid be beraber. Mesleki çid be beraber. Teku jmal zede xadur ke otorite boşluğu bir kere otomatik olarak etek eve mali. Otorite boşluğu kete evçi ve hecem. Kam hele evki veci haber. Encam veci haber. Ticar jde ha qanatırsa sekna de ayrıya labta de ayrıya ya bav ayrıya khoyatala ev yasa ek şekliye. Yani cek u bav tijetka ayrıya cede ayrıya de şavata de merhamet de daima dilgermiye ke zede per ama bav gerek otorite ve o kestuna mali be. Tego devir de göreva xo ihmal kir bav sıkıntıya mazın etçebe. Yani berwe ki gerek devir de em zanebun daima bejim. Dev bav gerek zanebun neziki vazar o kabın. Ama gerek takip kin ama ev takip kirname em bu şop in lebere gerek ticar em wapçuk nebinin tahkir nebinin ku em ha und bine o kamedene bine zapt rapta medene gerek ev şekil hebe ama ne şekilde ki ku sa wapçuk kin tahkir kin ama hakikaten nefsa zede tegen bin piye. Çünkü zaruke iro xorte iro zede nefsa gurur kibrava zede. Hocam mesela te gote ya otorite. Beli. Dve bav otoriter be. Ve ki dve mer baş famke.
otoriter ne vako her tişti ve kadakab ke her tişti ve bide seknandın yani em bejin jera pır normal jbavra normal nay ne eve jberku mesela hayata medaji mesela heye yani APM'nin birçok otoriter bu serme em hatta hicden 19 sali xo malbatek bu nava mala APM'nin o eme em behevdura dijiyan APM'nin yani otoriteye ka pır otoriter bu yani وصا اوتوریتر بکو از وی که بچم برا خالت نفهم کنه هر شفق هجایم دهات مشیار دکه مجا شفقه یک شفق من دیتی کو بردایه هر شفق ایلا کی دهات یا مدگو اما برا یک شفقه که برا بهله کو امرازن مجا شفق امنه کما می قذاب کن ام گنج بون بله او اوتوریتر یا APM کل سرمه بو روج هات با آویا درونیا مدا تشتكي دنيا كر شو كر مثلا از بخوا از رادبهم مشو دستيخو ما دستيخم اوان دري خو شل دكر مدازمج ندكر من حركتها جد من نتكر بله ام جنجبون يعني اوتوريتي ابي من باويا باشي بود خاصه ريا باشي دبون لي هر زورو زختي دامه ام جي جنجبون ماجي ريديت ام درافيان ما قوي اوتوريتي دفي نوصل بله yani esas fahmtık. Sinorak dibe. Bele. O otorite kastam merce eve yani bir hikmet dibe disipline kebe disipline kebe merhamet. Yani tüccar dili insan kişilik ve şahsiyet ve kalbi ve ruhi ve yuhte kumadciye ki de erçkan mutlaka sıkıntıya durda deri. Jiberve gerek sabır. Hakikaten irade keb sabır hebe. Yani oteko eml khorte khol jwani khobrenen emet tahammül bkin. gerek em zanmin tahammül bkin. Tüccar tişte hejayı tev gerek em jbir nekin ku bedelek jarad be. Yani em daima em usa hama em evka bidna khwa re din bidna ber khwa em hama kurtayı ve işi hal bkin usana. Yani devir de gerek bizanebun, şarazebun, hikmet. Mesela rol model meselesi de vekir eftişteki zav mühim. Gerek ilol mali em şu rol modeli ilol hayat eliş yani çi ekur beri çuna yani peşaroja mede rol modeli insanı salih gerek em vab zaruki khorab khorte khorab bidna naskirin. Li mekteba gerek em bidna naskirin. İro insanı salih nivisker, insanı zaneyiş hakikaten şahitlik ekej bu Xudet alat kej bu insaniyete gerek em vab zaruki khorab bidna naskirin. Oteko em bidna naskirin edriyava da hare. Şu alimi me mesela miri İro khorte me em juani khudrenin gelek و غربیه و حقیقتا ایکو خدای ناس و گلک ای مشوری کو حقیقتا گرک تجار امزارو کی خورا نکنه رول مدل دریاوادن yani ve sanatçı pop star vesaire ama gerek alime me heja gerek insanı salih yani o ka Ömer Muhtar ve Kemal Komix ve ka Ali İzzet Begoviç ve gerek alime mazın Hasan Elbenam jva insanı khora jva zaru ki khora khorte khora waqti ku emkine rol model دوست کیمه مروه کیمه پسمام کیمه صالح هبه حقیقتا بینفاقا خوب صدقا خوش سیویارش انسان کتیره انسان بلنگاز را ایشر پزره که حقیقتا آلیکاریا و ابکه بشفقت و مرحمت عادتا وکه حیات را جیانی را وکه رهبرک به کرک ام و انسان و بدنا ناس کرن اما ایرو دیو بابه ما حقیقتا ام مسئولیت بواره تنه گلک دیو باب ولی تنه مکتبه ام خزلا خوب زارو کاتین yani ser sebeba psikolojik ki sorun ki tene mektebi em khazwa khwa hakikaten em khazibuna khwa em zaruya watin ev daha kharaptır derdi. Yani iro dev bavni usana hakikaten yani çavemet tırsinin yani çaveme vişkili tırsinin ku dev bav dvi hali debin dve mentalite debin dve lupte debin dve sekne debin ev lupta kharab ku hab warabe ev zafi mazun ku warabin ku khodalal terbiye nekirbin khodalal jdev bavitiye ve hürm ve işe hürmet ku nelaki vebin ev zaruk şoye sbed svaj mara bino ka canavara yani jberuye ki iro malbat gerek o ka kimike ke merv be yani hakikaten dmale de gerek meyvandari hebe dmale de gerek kedek hebe dmale de gerek şavatek hebe dmale de gerek canam havrune sohbeti xo gumu gazni xo jevkin tekiliye ka zalal hebe yani tekiliye ka zalal oxte tnebe iro her insan emed malbat ede her şahs her khortek civanek et koşe ki de o ke bomba ke canlı bejmara ere de inaka sekiniye ev seknai tehlikeli yani jberuye ki gerek yani insanı mümin malbata xo delal kimike ke İslami bir de yani emusa baver gerek emjbir nekin ku hakikaten
خوشی و باشی و برومتی و عزت و شرف دمالباتك اسلامی ده yani. هجام tabi نها از بینیم مساج گلکتش مراشتن باسا و مثلا متذکرینی دمدیاجی ما واقعی برا دا نفتوى بن نه يعني و من مسألة خو قلت يسر مسألة أبي خو بله داوية ويدج از بجم حتى وصابوكو يعني ام جمال دركتن عندي اوتوريتا سرمنما اوتوريتا يكوصا ام بجم بقوي سرمنما سرمنما ام بجن ده عسكريه ده اما يمن بتشوف يعني كيملكيه مجمع مزنتر بون ام تشون عسكريه دور ده او شيرتين او اوتوريتي ابي من متفق دور ده تطبيق كر يعني حتى وهنجي ديامن كو دفج ما بردابونا باوين دج ما بردابونا و شيرتا خو و فاميا خو زانبونا خو ري وريتشيك جمره فنكرنا العسكري ده مالا ما خربونا لا الحمد لله يعني ام بشانس بون لا انسان بفي اوكي بفي مرحله او كسين كو مالبات يوم وقت جويا ام خوازيه خو بزاروكي وانتين مالبات دي باف دي مروان پرورده بك او انسان وساجي وجه خيجي بشتي اوتوريتيرك وسا حشك وبوقت بيجن بقوي او هرن ريان نباش او ريان نباش تو نشان بدن ميفاني كان شي خبر بدن هيجا من كوما ما وما حواله ما حديثك پیغمبر عليه السلام زبير باش سيده دغه كلام كان اسباني ام شويه قصيده كي ولا وجه كي قداري بكن ان شاء الله ساعتها خوش و اولاندا دنگل فدريا هاي ما شاء الله بلي تماشاوان جا لبر وار نوح عليه السلام للشرنخ للشهري نوح
programa me devam dike. İro em bahsa gencan dikin. Mehyana me bahsa psikolojik wan kire. Mehenek psikolojik kan veke. Meyce ev carje mehenek çareseriya ame haber bidin. Tabi divir da tiştek hayana me haber da. Yani beguman vazifeya dev bava me haber da. Yani jiber ko mektaba yekemin malbata yani. Beguman malbatên ku ji hev qetiyan, malbatên ku palişîn, ew jî talûkeyeka mezin bixwaretîne, ku em dizanin ku Rebbê Alemê tiştê ku jî hez nake, helala ku herî zêde jî hez nake, ev e ku ew jî telaq e yani. Divê meriv ser vê meselê jî meriv hinek bixebite, hinek bifikre ji ber ku zarok hebin awêngê divê meriv bêje rast e. Çünkü zarokê malbatê dê bav otoriteyek tune be, dev tune be, yan jî bav tune be, em dibînin ku zêdetir berê xwe didine madeyên tiryakê. Awên nebaş, kirdariyê nebaş, însanekî nebaş, însanekî ku tu gotinek nakeve serî wî, ku em divîna di encama da, di sonuca da bêguman em dibînin. Nasıl hêje? Yani malbatên pelşandî da xusûsî ew kesên zarokên ku digîjin uyuşturuciyê, tiryakê, alkolê, çixarê, havalê nebaş, bêguman em vê yekê dibînin. Di serî da ku Rebbê Alemê çawaş me ra emr ferman kiriye, divê mer fermana wî jî bicî bîne bêguman yani. Yani ez ha bawerim edbê muxtê yani Xwê Teala imkanın danime yani yetenekin danime, tecrübenin danime, zihin danime, vicdan danime. Te em va delal heqê wa bidnewa Xwê Teala pêşiya me veke. Ama em göreva xwe nayîne cî. Em zexeliyat kin, em tiraliyat kin, em hesabê me nayê. Em naxwazin kedekê emekekî bidin. Em dibe biraz zarokê me rast bin ev na. Sadece ser mesela Peygamber Aleyhisselam ser vê hadîsê ku mesela tekiliya gelek ji bo ciwana jî gerek ji bo mezina jî. Yani tekiliye de ev tiştekî xweş e. Mesela dibe hesam bikin yani tişta rahat bikin, zor nekin, daima mizgînê bidin, zahmetiye nedin. Ev tiştin aslında ne zav zorun. Yani îro mesela em gergînin, gerek em ne gergînin, sükunetek bir habe. De heremame de îro ev soruneke mezin yani herkes gergîne. İnsan ji hev gergîn bûne yani herkes tekiliye de gergînin. Ji ber wê delal em li hev guhdarî nakin, em daha delal teamül nakin. O tep sükunet em îro heqeten nêzîkî xortê xwe bin, nêzîkî ciwanê xwe bin, tiştekî ku em gelek hel nekin belkî tune be. Hebe jî êkêmasiyek be. Ha ew jî hebe dibe ku ew jî sinaveke me be Xwê Teala zane. Ama divir de gelek imkan û nîmetê me hene yani. Mesela divir de tiştê ku em mihîm ez jê dibînim yek ji tekiliyê de heqeten ku nefsbişikahiyek me re hebe. Tücar û tücar ez nebêjim ez bavim, ez her tiştim. Na ez bavim ama aynı zamanda ez hevalim. Baweriyeke me ortaq e. Em weke em dostê heyî dozekê ne, em bawermendê daweyekê ne, em rêçekê ne. Yani gerek em sal hev birên. Ez bêjim ez bav xeberdana min asah ya kesî te heyata xijêretin ev tiştekî xelet e. Ji ber wê ez bawerim ku yaşê ciwana emrê wa çi dibe birav be, tep tekiliyeke delal, hürmet heqeten bi îradeyeke xweşik, bi zanebûn, bi şarezebûn, bi tehammül, bi sükunet em nêzîkî wa bûn, ev nêzîk bûn mutlaka emekekî derxa holê. Hocam ez ê tiştekî bêjim. Ana em bêjin gencekî me heye. Belê. Em bêjin gencekî me, X gencekî me. Em bêjin Ahmet. Ahmet madeyên tiryakê can cana xwe digîne. Biye asî, biye isyankar. Yani gotina dê bavê xwe nagire. Em bêjin hevalî wî nebaşiye hene. Wextê ku Ahmet ra em bêjin em teşhîsek li Ahmetê ne em bêjin wala Ahmet gencekî nebaş e. Lê sebebayî ku meriv bigere divê meriv li dê û bav bigere vê sebebê. Nasıl yani me nebêje erê Ahmet wisa biye bi tena serê xwe wisa biye nîne. Ev vê meseleyê da sebeba ew kesên ku nebaş sebeba yekemîn dê bav e. Yani belê divê em vê ji bîr nekin mesela mesuliyeta xwe de ku em mesela gelek tişta ihmal dikin em qurnaziya nekin. Em daima barê xwe nequlêbne serê nekidin. Tê xetayê me tiştna de çêwin em ê wa xetayê xwe bibînin, em ê li wê gorê çareseriyekê bin. Ama ev jî ez vê mühim dibînim. Mesela ciwana da gerçekten îro di herêma me de mesela ev zav tişt xel ser nasekine gelek alimê me jî belkî ev saziyê me sivîl gerek civanê me jî belkî ser nasekin ama yani tekiliya yani çevre yani çevre faktörü tiştekî zah mühim e.
Yani Peygamber aleyhisselam hakikaten hadise kevi zamiyim he dibe şahs ser dini havale khoy. Yani uxte ku zaruke me zaf xrab derket be muhtemel he ku me ihmal kariye ke ser çevre ke mazbut jera çene kiriye. Messer goy xora avit ya me ihmal kiriye. Em wi bedeli belki iro dedin. Ama çid be birabe iro gerçekten ev tevgare İslami ve hakikaten lisarriya din bavermend insan aile malbate sağlami mümin gerek em kadri ve zanibin ku hakikaten zaruki xora em va çevre gelek mühim bin. İro pişti mesela ve yani teşebbüsa darbeya fetu hakikaten gelek kedime emekeme dini mesele be itibar bun be hissiyet bun kavramı mesela sohbet em be cemaat em be infak em be hakikaten pare vekirin veya hürmetat işte ve hareketa hain hakikaten gelek mesela hürmeta vakit yani insan iro em kedek etkin em xabatek etkin keseki heyecaneki nade kesi yani dibe em jvani xoraji iro ve delal bejin ku istismar ekser dine mehat bekirinci gerek tüccar ve istismar olarak bırak kabul bkin ama em dine xo mahkum nekin em vat işte xo heyecanı kutsal em sarwe henek hataya henek sicila henek em mahkum nekin Dve merev hişyar be. Beli. Yani kija başı kija ne başı. İşte ki baş hoşlu. Yani em gerek armanca ke binne xorte xo. Yani hedefe ke ideale ke em hişyarbune ke şuure ke binne wa. İro sadece bimravere camiye bimravere medrese ke falan bir şekilde em va xorte xo va juane xo jva teknolojik araç geleceği dijwar ku hakikaten مجيء زاروك ما وجداني والرحي واقصنا بني إشكالك نممكن أم خلاص يعني أدبي مؤشر بكن بله هجم تقول شورة يعني الزكاك يعني جدوري مالبات يعني بيجي كولان زكاك يعني درودور مثلا ماجو مالبات ماجو مكتب جي بالك مهمة يعني حوالي مكتب جميمة وجي شورة كبيكمان أو زكاك وكولان هروها أبيك جبو شخصيته جنجي ما yani baş و نباشی وان درونی و پسیکولوژی وان جی تاثیر که مزن دکه بیکی. از بیشم از باوک وظیفه خویی ادزانم. خودی که از کره خو بردیدم یا از خیزه خو بردیدم از بیشم هر مالا و حواله خواه. دوی از هنگ تعقیبا و یکیش نکم. دوی از هنگ و تعقیبا و یکیش بکم. که او حواله خیزه من یا جای کره من بکای یکی چواه. مالباتك چوه حقیقتا المکتب حوالن باش پیدا کریه نکری ام بیجن بیجیم مگویا گنجم ما شخصیت خود گر yani yanlış aji nizane ki je yanlışe belki henek yanlış o doğru rastiyan خلتو راستيان جي لغور خو حسابك دكن لي حسابا مو يا وانا وكهفتيه ام بيجن زاروكي كي حوالك ما زاروكي وان نباشنه ام زانن حوالی وی نباشه جی لی ام نزانم چه مداخله بکن بله مداخله ده مرف چه بکن یعنی یکسر مرف بتینه مرف بجه یان ریوچیک چوان مرف چه بجه یا ببدا زانی بجه اف نباشه بله ویگا حقیقتا مسئله که مهمه مثلا مکتبه کذاف بحثا ویناکه ام السيتشتا مهم دبینم مثلا مکتبه ده مسئولیت و سروات جوانا و وبالی و چه یک جه ev معلمه ماموسته کو دیندار اینانج حقیقتا باوریه گوار ہے باورمندن خیرتا وی دینی دکشینن دبن وباله کی مزندنه ev sendikaya perverdeyiye ku hakikaten iro tevgere mehne juan hene xabat hene gerek servi işi baş bisekin em seri xob eşin em proje na çekin platformu na çekin iro mesela seri xo em serva işana eşin deobav mesela zaru ku gişte hene ki xrab gerek vişkli yani tedricen zanebun gerek hedi çevrayip katine. O tek hakikaten tutumak irade ki radikal nezik zaruk be debeko aksul amel ke yani tepkiye ke bide. Jberve ki daima işte tedrici sanki neziktir irhi İslamine. Daima işte tedrici sabır tede, işte tedrici hikmet tede, işte tedrici sükunet tede. Jberve ki baverim ku iro zaruke membrenen ve zaruke mel mekteba çünkü herkes idgicne el mekteba. İşte ki riske. Yani aslında mektep iro saha olarak alan olarak risk zemine ki riske çünkü em nabjerin havale zaruke koy. Zaruke me herkesi libahavın ciye kidene. Jberve ki em mesuliyete ke pırmazına yani gerek em tespite ke hoş kir hakikaten iro devbav en khatamay mazın em şunu hatname tekiliyame mekteba zayıf yani. Em harın birin hakikaten معلمه زاروکی مکینه لبتاوات شوای
hakikaten çi dineva zarokê me hevalê zarokê me kîne bi kîra radibin û rûdinên diçine kur malbatê wa çawan e ev hêjayê me qutsalê me değerê me hedefê me armancê me wa weke hevin ne weke hevin ev tiştî mühîmin yani em va zaroka hoqan bedelekî em dikevin rîskna em wa hakikaten mezin dikin tîne seviyekê em rabin wa teslîmî zarokê hinekî ku ne weke me bikin ev ji me re xetayeke mezin e yani divir de ya mühîm din jî ez mesela mekteba de madem hate ser herhalde heval Ben nam sohbet yani mekteba da tiştek ku ez mühim yek jê dibînim mesela kütüphana yani îro madem ev imkan ji me re çêbû ez dixwazim ku hakikaten ev îdareciyê mekteba mesulên mektebê me bedestanê me hakikaten tev gerek ve baz zamin ku îro gelek kütüpxaneyê me de li mekteba yani gelek kitêbê xirab ku mejiyê zarokê me jariyekê dineva ku hakikaten şahsiyeta wa kişîlika wa ji İslamê dûr dikin êm ez wisa bawerim ku yek ilmek zanebûnek ku diriya Xwedê de be diriya wehyê de be ew ji me re geçerliye ew ji me re sehîh e wekî tir her insanek rabin ebêjin wallah hema bira her tiştî bixwînin ev tiştekî xelet e heta ev zarokê me dîroka xwe de medeniyeta xwe de li ser değerê xwe li ser kîmlika xwe li ser nasnamayê xwe li ser xîreta vî dînî dîroka vê bölge vê heremê delal şexsiyeta xwe zeft nekin em rabin wa kitêbinî daha risklî bin nexwendin ev xeta yani ne hikmet de gerek idareciye mekteba gerek devbav ser mesela ku kijan kitaba dixwînin wa takip bikin îro divê şiklî de hakikaten xortê me ciwanê me îro mesela kitêbê zêde tehlikelî dixwînin yani macera polisiye hakikaten cinsiyetê ser cinsiyetê ser nebaweriyê hakikaten insanê ku serê wa tevî hev razgelek ku xwendinek hebe ew şexsiyeta wa de birîneke mezin vebe tabii hêje me te basa xwendinê kir ana rastiyeka me jî heye yani hem li welatê me hem jî li welatên hinek Avrupayê xusûsî em nabêjin yê Asyayê xwendina kitêban pirtûkan jî kêm dibe em vê ekê tevvek em zanin ve ev jî rastiyeka yani her roja ku diçe xwendina kitêban jî kêm dibe em çiqa bêjin ya kurê min wextê xwe û vala de tu kitêba bixwîne qîza min wextê xwe vala de avê kitêbê bixwîne ew nabe çareyek yani tu dibêjî ola min nesîhetekî şîretekî li zarokê xwe kiriye lê ev nabe ew nesîhet û şîret divê dêw yani ê ku nesîhet dike divê wê kitêbê xwan dibe divê di dawiyê de hatta me vêna me çavê xwe dîte di pedagojiya ku me perwerde dîte me divê de baş vê yekê me dît xwandina pirtûkê em bêjin têkî da pirtûkekî te daye divê te wê pirtûkê şo xwandi be dêw bav em bêjin zarok heta 30 rûpel xwande 40 rûpel xwande tê pirsek jê bikî tê bêjî qîza min kurê min tu giştî vê derê binê vê derê mühîm e binê vê derê av vê meselê jî ez ê ew kim meraqek jê ra bike da ku xwandina wî zêde bibe da ku meraqa wî jî zêde bibe yani xwandin ne tenê ew divê meriv taqî bike yani tehma jê ra bêlî nabe çi tiştê bi xêr hebe takip jê ra esas e taqibayî tune be paşayê ê nebixêr hocam kî naxwaze zarokî bive di dinyayê de ê herî baş be herkes dixwaze zana kîra bêjim ê bêje wala em dixwazin herkes dixwaze zarokî wî yê herî baş be herkes dixwaze zarokî wî tiştên nebaş dûr keve di serî de çixare mesela kişandina çixare lê xwastin tenê têr nake wek me destpêkê da destpêkê de ji me got ev sorumluluxeke berpisyariyeke li ser me ye yani pêşî dêw bava yani hêjê min ez ê pirseka dijî ez ê ji te bikim tabii me bahsa baweriyê wan jî kir te got kesên ku pirtûkên wek bêjin baweriyên cuda cuda dixwînin divê serdema divê serdemê de yani nebawerî zêde biye ez ew dikim yani baweriyeka merva hebe ew wê baweriye rê û rêveçûnek nîşanê merva dide her çi bawerî be yani di çi dînî de nabêje ku te vê tarê diziyê bikî her dîn de dibêje ku divê dizî ne baş e yani wek bêjin şer û pevçûn ne baş e vir ne baş e vê yekê dibêjin hêdî nebaweriya me ya ku em ji İslamiyetê dûr dikevin talûkeyeka dijî bixwaretîne ateîzmê bixwaretîne deîzmê bixwaretîne nebaweriya Rebbê alemê tîne ku Rebbê alemê qedexe û yasak û filan bêvan vê mîzanê jî ji holê re dibe ev tiştekî çawa dertê pêşiya me da di genca de çawa xuya dike vêna yani tirsa min ev e îro ku hakikaten gencê me aile ji va xebatê kedê İslamî dûr dibin
yani baveriye bu anayının emintiya ve buatine xod seri xod tenedminin ev diber risk alan yekej bir mesela ne baveriye yani hakikaten inkar buna Xuda Teala bu kitabe tehlike jberoye ki çid bebrabbe dibe dev bav velev ev mesulü mekteba idareciye va gerek ticar zaruka tevgar u civane mesela İslami hakikaten el ser ahlak ser ku baveriyavi ku işte hejai gerek va dur nekin çid bebrabbe çıkat tevgara ke İslami ke maske ve hebinci ser bireyselci çetire yani aziztire hejatire yani çünkü insan o tep sere xoma nedbin kontrol ede her an dibe ku her tişe çebbe berbe iro ateizm ev tişteha şkortara cazipten yani ama ben veci inkar nekin dinav herama Türkiye'de jül dervayı Türkiye'ci ser ve mesele gelek hakikaten hesabı dijwar hene çünkü mesele dijwarda vişkilitkin ku xorteme iro mesele ser hassasiyeta ümmeti ku durkirnava en temel hassasiyet misyoneriye ve emebejin nabaveriya Xuda Teala ve hakikaten ev mesela dünyevileşme ev şkortara cazipten jberoye ki en ya mühim çözüm yani çareseriya en hoş jmara saate gerek alternatif çevre namz vazar ki xora çekin te ku şu bava hakikaten ve baveriya delal cik bine yani hakikaten bu ara bebeyek ve baveriya va hakikaten ve doza va ve kedava brabun uruşnava şkora ke minake ke kabul ke çünkü insan daima ihtiyaç bir insan adı yani iro mesela ve insan emey bavermend ve hakikaten xoy inancın ev tevgereme ev saziyeme sivil ve ev hatta me diyanet ve milli eğitim ev gerek kurumeme organizasyoneme gerek ser mesela görsel sekin yani görsel işte ki zavmime iro xort şeni kitaba zaftır işte nerindrenin yani eko gerçekten jmara cazipten şkortara cazipten ama iro em دستو پیخو مگری دای ام به اف حرامه اف حلال ام زیده ویش عشقتکن سر امه به وقت گلنکسل فقه کل سر و فرمه ام هیچ باوریاتینن ام حقیقتا سینمایه ده تیاتروی ده شانوی ده هنری ده ام پیش و ناچن ام و جوا خورته خوره جوا جوانه خوره ام لگوری رحیز زمان ام فقه کنوجن چناکن ev ki masiye ke dibet vişkili em pişke ki cesur saat hoş yani ev cesaret te marhaba em zaruki xoşba fikr ve efkar dozi kreji ve beşeri sistemi ku hakikaten iro insaniyet beşeriyet birine ser dalalete em xorte xoşba dur bkin yani karbon dur bkin yani هجه مالتا آقا به خودشتر راضی به من صحبت خداوند بکن از گوتنه بدم کام ما و موا و نه چیش بهش مرا گلو صلی یا ربی سلم یا ربی سلام ای محمد سلام خدا سر محمد بیم ان شاء الله سر محمد للنبي تبي صلي يا ربي سلم يا ربي لسر محمد للنبي تبي صلي يا ربي سلم يا ربي لسر محمد للنبي تبي ورهبري ما تمسر وري ما تاجا سري ما بيغمبري ما ورهبري ما تمسر وري ما تاجا سري ما بيغمبري ما فقر عالم نوعر دوسما درماني غما بيغمبري ما فقر عالم نوعر دوسما درماني سر محمد لنبي التبي صلي يا
نورا خدايا پیغمبری ما یاری قلبای جان جانای نورا خدايا پیغمبری ما سلم يا ربي سلم يا ربي لسر محمد لنبي النبي صلي يا ربي سلم يا ربي لسر محمد لنبي النبي سلامه او دلالامه پیغمبری ما حمل مالمه مه سالمه او دلالمه پیغمبری ما بهنا گلامه اسحادلمه چارا گلمه پیغمبری ما بهنا گلمه اسحادلمه چارا گلمه پیغمبری ما سلم يا ربي سلم يا ربي لسر محمد لنبي النبي صلي يا ربي وسلم يا ربي لسر محمد لنبي النبي صلي يا ربي سلم يا ربي لسر محمد لنبي النبي ساعتها خوش مالا و آوا تماشاوان نجا امل زانینگاه شر نخینه نها اف ام بجن ستامه کو امل ودرینه اف در زانینگاه شر نخیه و دجوان راضی به هم برز رکتور بی هم جی خباتکارن زانینگاه شر نخیه گل خبات کو خدمت کی آلیکاریه کا مزنج بو متکن او جی شبو کو ام و وشانه بکن اج ودرس پاسی خو جوان را دکم مالاوان آوا خود جوان راضی به مالاو جواب کو اونجل متا ماشد کن دا کو ام جی ودر پروگرام ایسا خوشک چیت کنم تن دبن میوان مالاوه گوتنه کام کرده هجم او کتبی رامن من بدر نویسان ده رشه به باوه سپینا به باوه رشه به تاوه سپید به باوه هکه به تاوه رشاتیه که مروا چه به یعنی دنوا حیات ده دنوا جیان ده تشتکی سرچاوه مروا رش به دلی مروا نباش مروا انسانی که نباش بگمان اوینا مرد کاره چاره او چه بکه لتشکی زاروکتی دا وره و مرو ایتیم کو پرورده که باش و معقول نده ایده او چاره او جتنه ایدی او زاروکه ما پیش روزه ما هیچ دسته ما درافت چن عینی وکا معصیه که زدیم جن مر معصیه وصاد دگره و معصیه درافت عینی وسا یعنی تقدر تبيت الزفت بكي تقدر تبيت برنتج tabii berbe ki gelek alim dibe yani kişilik ve şahsiyete aslında korta hiç şasali gerek em dest bepkin beri şasala ku şasal teke ve şasala em dest bepkin ama iro deremame de insan ve zamihim nabinin dibe zarukin tişti fam nakin dibe em ve kanaat ve algı bişkinin yani. بله هجا من هنك تشتين نباشن ام هنك ورن سر چاره سریا وانشي بيكمان يعني مثلا بيجن تشتين نباش وك ام بيجن انترنت يجي قفه يجي ام بيجن بلاستيكا مر زاروكي مر وزيتر بونا مجول به يجي بلا سبب وقت خو بلا سبب اوي كان باخا تليفون در باس بك چو چاره کی مروجه بك زافي جارا من هنك او من ايرو سه 4 مقاله مخوند السيرفي كي دبجن بالتحمل بالصبر وبالزانبون جوان را بجن مرف چوا دوی سرده میداش گنجی خوروان تشتین نباش مرف چوا شیرتک مروان بکه کنه شیرت انجی ایدی مرف چوا لوا خو تفگرا خو سروان نشان بده دور داد لپتامه ده تکیلیامه ده پیشی اجورت خوازم پیکویم جمعه تباره gerek دیوار gerek چه سازیه و سیویل و کمال و افجواک و خباتی سر خبات اتکن سر اصلاح خورتا و چه مکتب جمعه تباره از صمیمیت مهم دبینیم دبی ام صمیمی بد تکو مباوری بتشتکی آنی اف زاروکی منه اف امانتی منه دبی ام و زاروکا و خورتی خو و جوانی خو جوی قریجی ام دور بکن ام و اصلاح بکن دریا ربی واده gerek دور ده ام صمیمی بن ایرو ام امتحانك الصميميتش خو پیشی دادن ام خود دادن و امتحانی yani ایرو درنکی ما وقفه ما organizasyonu ما بیچقا گلو خالصن gerek herkes niyeta خو برین ایر
حتی کو ام دور ده دوا خباته ها دوا کده های دلال ده سروا جوانا ام وی کده وی ام کیدن حتی ام جربه خورا نخالص من خوی تعالی موافق لك از وی مهم دبینم يعني جبروی که ای روخته کو پیشی نیتا ما خالص به ام صمیمی بند وی ام کی خوده mutlaka ame çareseriye ki bin ama ya en mazın ez ve dibinem ku hakikaten gerek o ki sözeki Kemal Sayar hatta biram dibe me televizyona bigirin hayat evekin aslında em zaruki xo delal nav hayat de nav jiyane de em delal ve nizan mazım kin mesela be Peygamber aleyhisselam roja id şevak ebdiste zaruka girt çune mali seviye ziyaret kirin beni ev tiştijmara belki zaf saukti ama be satır arası zaf dikkatame ne balkeş anakşin ama ev tişteki mühime ev manya ve çiye Peygamber aleyhisselam tişte va zaruka digre dibine tine neziki tişni hayat ku hakikata ve neziki hakikata vat ke ama em nizan zaruki ku neziki hakikata vat teku em delal hakikaten hayat nav jiyane de em tişna tam bin nava em bejin bine ev tişteku gelek nimet hene ev khoyet ala jmara müsaade kiri ev fıtrine eme gezma kha khobkin eme harna seyahate kho eme gelek tişte kho eme bhavra derkevin gelek dostu kho ziyaret bikin eme hediya bidne ev tiş tevte da tam hene teku em delal ve jwara bejin sadece hayat manya hayate ne ev tişte teknolojikin şni dinji alan ni dinji em karın hazzeke bistinin o te em ve şarbune ve şuuri hakikaten ve armancı hedefe bidnava استخمینت کنم یک کاربن زارو که خو جوی خرابی خلاص. Hocam mesela haberden خود تجربه تدوین آخفتن تشکت بیرامد چوندون هاتن تباسکر mesela zafi jarada ve serdemeda yani malbat için ziyarete ki بله ambejin evde bav harın ezaruk ajde xarabven ya beje zaruk naxwazin verin wan male dehelin o için ev serdana xotken jber ko zaruk xotek o için serdane yani ne vaka bere mesela emri der merwan godarit ka xotek kan pichuk bu ide nevsa dev bab mevan ra xotek o behavdura mjul beven ev zaruk xal weder aciz be ejara kadın naxwaze vere aynı sahi eko çundunu hatın serdanji ko merv zaruk ji texana ve muhabbete ve sohbete merve تدا وك هافير مر اوك بك ام بجن دناوي دابه ويش اخي او زارك ببازدان اوي ورا ما نفسه aynı sahi yani beni tişteki mühime hakikaten yani dibe em xorte xo jwani xo bkine perçek bername xo yani programa kema hebel kurd be beraber ciyeki ku ez dev bav layık bin harnevur gerek zaruk meji layık wer bin yani ev em bena olav zarukin biranene serdane biranene ne xoş biranene İda falan kes ama hayatı dürtkin yani ev zarukeme aslında vişkli xorteme cuanime gerek vişkli ama hini nimeta mahrumiyet ejibkin zanmin ko hayatı da mahrumiyet je yani veji gerek terbiye bin ciberwe az servet sekinim yani min gerek az malbatı heyecan askim hakikaten vişkli zaruke hakikaten dibin kontrola xoda değilin o te godver de irade ke dev bab havra hem fikir bin و دوی قونی دقیقاً بزانبون و شارزبون وی عملی خو بی نجی و هدف خو زاروکی و نممکنه که حقیقتاً جره دنی جره درکتن تشتکی هنگی استثنایی به نه یعنی نه اصلی به جبروی که آد دبکو امکه دکی بکن خباته کی بکن görev akımeti bی نجی دی ساجی دبکو محتمل هی زاروکی مجبن کنترل مدرین ابجی بلکی امتحان کردن خویت علامت جربینه و آیری اما از باورم کو ایرو خویت علا گلک امکان دانمه gelek işte hoş daneme emkarın alternatifni zede binin karşıvat işte teknolojik cazip hakikaten ji em hayat jwara hoş bikin yeter ki em serve meji xopçeki bi fikrin em kedek yebkin xoyet alaji peşeme veke yani hocam serve vakt bejin baweriye din o em bejin tevhida kul peşemeye yani merev vedre meret kar şiretek jil de bava bike جبركو جنجي من ناوي ايش شيرتنا مروان شيرت بك لدي با مرد كارا شيرت بك انا زندان باوريه كو دين اسلام مروان چو جنجي خو بده بتعم كرنه دوي مرد دينه دين جوان رابيشه ايوه صح ما نصا دوي دينه دين مرد جوان رابيشه بني افي دينه افوسا وسا بني افينا اوسا خطا يا في دبس سبب با چ تشتكي ev tiş dibe sebep çi tişteki o dini xoji dibe mervji baş zarukara zaruki xora beje da ku mukayese ka baş bike bele manafsa yani usa merve beje ya o tmejna ki falan beva tamam ka feyde ne meje jera beje aynı say manasa devir de yani haberdanat be şekil buri Ömer bin Abdülaziz rahma khudile be
حقیقتا تثبیت که خوشت که ماموسته زاروکی خوره مکتوبه که چینه دبست سه هیویم جوه هنه یک جه از هیوی جوهت کم که اون زاروکی من بال دنیای و هاج و نخوشیه برا بال دنیای و زیاده نچن یعنی دبن تربیه که کنترل که دبن یاد دوا gerek inanca tevhide un baş bednama bir mecliwa pakış be mecliwa net be yani nerina wa il hayat el jan el dünya el eşya bira ka khoyet ala je raziye murada khoyet ala çobe bira vişkli be iro yani ev her du hevi ya piştadın işte be tekiliya nav insana yani hakikaten biraz zarukemin nav tekiliya insana da hini nefsukayiye bin hini cameliye bin hini maznatiye bin hini işte bromet bin iro em اجتهاد حقیقتا ام زاف زمانه خو زاریکی خورم نه وقتین ام چنه جواتا ام چنه القهوه ام چنه گلک زیارتی کو حقیقتا کیفیت اکتیدتنه ل ام زاروکی خورج مالباتا خور ام وقتی خو هیجا ام نه وقتین yani دفرده افتش مهمن yani ya وقتی کو ایرو ام دیو باب sadece ne معلم مکتبو اب جوانیدن دیو باب تنه وقتی کو عمل صالح ده استقرار کی بجيبينن ne mümkün ki zaruk jua hakikaten istifade nekin. Labta dev bab ameli ve ibadeti ve khondine ve tekili ve inav insana ticareta ve de hakikaten nav toplum ede nav civak ede meşruiyeta ve çiye. Tek emjuara bune numune em bune minak hakikaten ev zarukiye me civane meşruiş barxo ve kimike ki bısinin. Hocam deve davaya hebe. Beli. Nasıl? Deve davaya ka merva hebe. Hocam evkaka bavye min yani از بیشم تفکر که حرکت که باویم نهاته بیرامن دما که مثلا متشتی کی باش کر اوینت گو آفرم ریتا ما آفرم شو پیرا دهاته لی حتی عمرکی آفرم ند گو چت کر دناوا جواکه دا گوتن اکام دگو بله دگو وکو کریم دبیجه وکو کریمجی وصاد دبیجه گوتیه او گوتن دگو او جمرة يعني از دفريام مدقو هو يعني باوي من تقدير دكه تقديريا من لناف جوات دبينه ويش اخ مشيت كر ده حركات خدا ده تفكير خدا از حقيقه بربال ضربه يعني بيشيكو مرف تقدير وقت بيجن عفرم جوارا بيجه دوي مروانتي خنافا وي مساله ومروان وصب بتشك عفرم اخو يا مش تقدير اخو نشاني عمله ما نصه بله يعني شو انسان ده برابر كيسين يعني ايرو حقيقه دائما هاي حسيت اخويا انسان وتيكو مرسا حسيتك داي شب لبطا اخويا شب حقيقه منيرينا اخويا شب خبردانك وكوكو غافانتغو يعني ناف تفقري ده مرف دولايليوlardan hani بفيشكلي حقيقه مرفي او كخوش جو بسطينا يعني دفرده يعني دائما او تقدير حقيقه تشتكي خوش يعني درحي انسان ده تيكو مرف انسانك بحالك خو مرف وي تقدير كر gerek amzamın ko hakikaten ev takdirame jera dbawke şahsiyetavi de kişilikavî de dbawke tulay ki dbawke kevreki yani emwi hedi inşaatkin jberwe ki Rabbul Alamin ticar cahiliye cehalet ecma kabul nake yani madem em mexurt şekeriye madem mehawqa aziz şekeriye madem hawqa em eşrefi mahlukatın gerek em görev ve mesuliyeti xozanibin te em serve bsekinin dvej yani de hakikaten ام دینه خو حقیقتا تشتکی خوش نرینه که خوش بلفته که خوش میناکه که خوش به مدل که خوش به انسان مدل ام جواره بینن ام دلال بواره اضافه کن نمکنه خورته ما ایرو حقاج سیستم ابراون جبروی که یعنی ایرو کو ام گازن ابکن دمکی قصور نیمه yani ام ایرو مثلا قوادرم براکسک شاش فهم نه yani ne kemasiydi bejim ama yani ایرو insane me zaman yani zede müsrife zamanı düşün qavadrunin hakikaten zede zamanı kadar baskın insani kunne layıkın zede zamanı kadar baskın zede txaveda dar baskın zede işte ku feyda kesiratine hakikaten haberdani puç dar baskın yani gerek peşi devbav sekna xwe hakikaten jiyana xwe hayata xwe düzenek evinde ku zaruke meci meşgul bir rol model yani çıqa maharını verin lıptan mali sekna mali جیانا مالی امکن نکن امکان خوشی دور. بله. هجی من دفرد از هنک پرسن تماشاوانا جازه بکن و پرسه کارگر که خوش جمره شاندنه دبیجه کو کریم زاو آسیه گوتیت ناویم نبیجی مساجه که دو ودریج گوتیت زاو آسیه اجی جانا هرست بیم
او رست دکشینه اج رست دکشینم جرا رست رست و چاخه یان کرک دشه آلدنه بافجیر مالا خود بینه یان کرک دبه به دنگی دبه او درونیا خو او شخصیت خو در ناخه و سرکفتنی ویجی بگما او در نکم از بسات بین تو بینه هجم رست باشه یا نه يعني شقاجي موي قاسم خط تطمين تكن نتشتكي دريده اما زوره صنابك زور حقا اما اف برايمه اف انساني ميها حقا عجبا شقا بري هنگي دلال غير واخو كريه كو اف كرك اف زارو كم اف جواني ما هاتيه به نقطه دبي بشترا امادرا اصلا بچكي بكولن دور ده يعني دوي حقا پیش روزا مده کو ما خطا چونا مده و زمانه چوی ده ما خطان کربن اموا خطا دلال ببینن دیو باورونن چند دوستی می هجا امرونن شوره کی بکن امت شوا چاره سری کی جوی ربینن ادوی مصاد ها چتره sadece rest برست شخوا وی قاسی او خورته ما جوانه ما تف چه کی سرکشن خونا و گرمه yani ne o kemene iro hakikaten şorazi kine iro yani gerçekten sıkıntıya kamazına الفر مزناتي المدكبة دبي حقا ام بصبر بإرادة بخشقاتي بتدريجي خويت على فيج متخوازه اف صنابه كمزنه اما وقتكو ام في صنابه خو في امتحانات خو في صبر بدن في تكليا خوشي بإرادة بعدالة وحقانية بدن اما نيشين اما برين بهاونا كشيلكا وبريندار نكن استخدمتكم خويت على جي حقام كافتاي مزن به خوجام يعني دفر دا تشتكو ما فهم كر يعني دفي رستا نكشينه لغور اخافتنه تجي دوی مرو هنک ریجی دری کی جیجرا وک یعنی مرو دری قومپل مرو نگره تا کو زانه به خودت کو وگره و زانه به کو دری کلو دره کو دری بگیر جو هر های دشه ناگجه د ستجی خوشم از خوازم و یکی جیم مثلا ساده تبع خبردان اوش بینه که دور ده ابجی مهمه yani daima خطای زاروکی خود بینن ام جانا خطای خوش بیرت کن yani وقتی ام خطای وادا gerek ام نتقنن ام خطای وا بینن لبلی خطای مشون ام یجی بین ام بهبر خو حقا مسؤول دبن مسؤوليتك دبي خطايا وانجي مرف جوان ربدا فهم كرني بلي نفسه يعني الهمبري خطايا وان شي خطايا فلان بغاوي خوشي تبدي فهم كرني نفسه نفسه بقى خطايا كذا او دري برا فكري بداي ماجمره تكو او دري بيغرتن كيسا ما نخش بلي مخابن دبي او دري هرتم فكري بهله دبي او جنشي زانبه كو خطيك وات ورديسا خوجام دفر ده از باورم ما تشتكي جي ما قباضة يعني ما تشتكي جي نقول دي واف دفر دعاجي بكل جي أولادي خورا ما نصي شو مسألة دعاء أصلا دبي يعني حقيقة برنامج خوش سر دعاء شبه يعني أهل تركيا أن ضعافة كما يمزن الجلك دولتي أفريقيا جلك جامديتن دعاء حقيقة درحي أمتي ده زيادة بيشوت شوي أما مسألة إيه وكباور من دي مي هرمات تركيا ده الدعاء ما بشكل ضعيف معنا مثلا الدعاء ده دبي ام زياده بيش فهارن يعني الدعاء جرك ام جبير نكن كو وك عالمك مازن قوتيه يعني قلبي ما بخدت على خبر ده وقتكو ام في تكليه دلال نوا خو ربي خدا يمكن ام فيلي دعاء خوجي بينجي باي قولي دعاء خيت على مطلقه اي موافقك يعني قولي وفيلي دعاء وقتكو ما بهبركر ما جوروا وكر ام وكيتر توكل وتقدير امش خدای خورد خوجم پرسک دیگه از وی پرسیج تبکم وقتی مجندک مایه یعنی مرف دش دنابا دتشتا ده ببینه کو حسین تمیز مساج مراشاندیه گوتیه از دنابا دتشتا ده مش کوره خورا گوتیه انت مکتبه انت بخبتی بيجي افراسته يعني يجبو اوكي لاز قارشي في فكري هذا ماكو ايرو ما مكتب خندنا الا مكتبه ما يعني işte مكتبه مازون هارب بيشو الا جرك تبخوني يقصد نابي ظلام يعني النيرينه كشاشه سكنه كشاشه قالك انسان ناخذ نجي لجاميرن دولمندن انسان راد بنا فايدلي يعني تشتيها يعني يبطرميها ديسيبلينها اصلا نزعل جدا يعني استاذ زعم نضحك مدنا قالك ام دلاج ورا ايزاب كن بني خوندن تشتكي هجا عزيزه انسان بقدر دبن برومد دبن دناب توطمه حقيقه قالك تشتي هجا دبن ليكود نخو نجي قالك تدي ساجي ما محجوب نكي انسان كي باش بي تبي تجار ببا تجار تبخبتي بخبته حق اما ما محجوب نكه يعني انسان غيرك ام جوا مني صالح ام جواب خوازن نبيجن الا غيرك تبخوني خوندن حياتي جي كارم بخون بن انسان نمازن بن انسان دولمان يعني اف خوندن مثلا خوندن دبي ام الا نمثلا كهارن مكتبه كده بنا خوي دبلومه قالك انساني خوندوان هنا
إيرو ظلم كرنا الإنسانية البشرية إيكو هيروشيما وناغازاكي بومبا ويتنو جنين درحمات ديادة كشتن جواجي خوندمن أما نسيبه خود نستاند من إنسانيتي يعني جرك في فكري أملي برين هجام المالات تأوى به خدي بيخمش ترازي به جبوان آخافتني جبوان زانيارته تشتي قد نافي آخافتني ما فهم كر دوی مرب زاروکی خو فهم بکه دوی حیاتی داشتی مرب جوان پاش و نبینه هیوی وازانه به کماسی وانزانه به لگور ویجی ری و ریزانه کی شخورا هل بشره بگمان رول مادر جمیهی و ما پاساوی کی جکر بود خیره وجه قبول کنم بونه سببه به خیرامه گلک تماشاوانه مل مسیر کرن سر شاورا دما فتارا شرنا خیه خودی قبول بکه انشالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي واروجي الميجها وطاعتها وإنفاقها وصدقها ورمضان الشريف دمدنت قبولك يا ربي يا ربي بري خورتو كشما بري جواني ما بدي ريا إسلامي وقرآن يا ربي يا ربي تشبراي مي مسلمان الهرما إسلامي بنزل مزور دارية دمت خلاص جواب يا ربي يا ربي مكة شريف شام شريف قدس شريف خلاص بك يا ربي آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة